Ntukune tiarua ikwethirite na wongeleku bwa makareka ya nto muno ariani ba thirikari na thiteri ba Kyoto kuwatwo ta inya nyuma ya wirane bwa rais ati makareka ya tiumira ringi no kama makareka ya kuonekana yaita mbere ikareka ria rua iria muthaka omwe kuma ntere cia Gembe Central kwirikana kwithira kiorogo nkulukia mathaa 20 na yanana nyumene achiethira kaunti ya Laikipia ikumane na ntobo ikio tokuria maoni yaku yari kwegururege makareka ya kuwatwo tae maoni yaku yari kwegururege wongeleku bwa makareka ya watani utaindi oroni ya Kenya araniria batu okulukira namba yetu SMS tena marinio 23578 kana ki Facebook yetu Wero TV na tukaithia tukithoma imwe cia ntumiri atiaku hamwe yara tukuthuranirite ni amwe na Maria Rwerwa mewas kweregerwa witia ntuko ite kuraje karokia mwingi kiregerwa kienda kwariria Maria Meru akaribachuka kumeneria Professor Erastus Joka imiario yawe ya kuthombia mubunge Gitonga Murugara Akarie Gembe kurita maoni yoko ni kiama gikiero gya Kawira Mwangaze ikio UMP na urimi bwa makoyo kuonekana kutherema ntere cia Tharaka inya kethira kwino nyi bwa rwentere yu Ngakwatwa geni onimbetwa wini wa Kenyero na monaleto mathithio tukobwerwa Purity Richard deto chietu ikambiriria thai Mulwamiri munene wa rwangirwa rwerwa mewas na riretio konio nyiu bwa rwe obora bwethirite bwekuyirwa kakaita na nyamarija mero yarayeregeri kwithira ya kiambiririo tumirwa awete gukethira kwina mubango yomweya ya kunyagia rwe kaita kathano ibwa kendo tira ntobonthi bakwithira baikinyilwa irwe muthuri murio kinekite gikarokia mwanya na Patrick Mugendi heriboti yawe na njira ekinyanirite kuringana murungani munene orangirwa mewasku noe Patrick Mugendi augite nandi antu bara bombete kuthoba kikunda ruru ni bongereketa gichunji kiegana kuma miaka 10 mithuru untu bara butumite nandi ruru rumba kwendeka kwa wingi kuma tukataka for example the data from the year 2010 to 2011 twina population around 60,144 people na that in almost 100,083 population atu inonde ni Ameru to attack the number of connections to in around 8,000 connections active connections. Right now we have around a total of 16,000 connections. Kuringana Mugendi augite nandi oguriba konthondeka ruru ndibwititie guru mono gitumi nandi bakwendo karandi na rwangiruria rubeja license ni amwe na kariba mutirio kangangi bara bakunywa ruru ndikenda bomba gwitikaniria mitaratara ya kwagirira ruru kimanto yegie maguri gakwenda kuga gukurukira kuona tukwagirithia service delivery yetu bwega na tumba kwitha tuna ujura kungana no kuona kwina kinyamantu ja mingi tukuga the number of connections isitite kuma 80,000 sekinya 16,000 na production uma 9,000 kwita 18,500 kinya the cost of production ni ono witetie kukurukira nyamaguri mwanya ukataka mantu ya stima kuma the tariff ya mewas lea alio kuma mwaka 2014 mwaka 2017 kuma kagita ko cost ni tete mono wetoka tegera mantu ya stima nitembere gitagia mantu ja chemicals o trita uzi gitagia nito bingi pipe neto kulipasho gitagia so jambo je mantu ngito ategera ndene ari ko tuna mushema tuna jona to baslep patu tembe tuitekaira kinya gukurukira gintu ditire gwitwa social impact analysis tutegete tuona right now maguri gitite na njira mwanya na tugutwalikia kusemania tukona tizo tumba kudhidia kia tukomba kumit the cost of production tukomba kuida tu sabu antu bameru ura kwagirite kutina ngarama ile guru muno lakini tukomba kuregulate ura gukumbika
araugite nandi mubango jura juro ni gutigira ntere cionthe cia mugutano gwitaba gwitimbine bakwitha bakigunika na mubango ja sewage ja tukuthamuthamua kwikwa ntere cia Ronyange. The waste disposal twina sewerage yetu ritite mbere na Ronyange twite na mbere Bwega. Contractor that are almost at 80% completion at the completion level. That to come back to make sure to the commission de Koromone nika to komba waste onde komba kwena manara bagaiti na ukuruki bano tukenda rujuru wingi mono na kinyanto babande batito kavandi ni sewerage tuitambe tukrova tukera na dirikari na ibari kito gutura bakomba tunenkera total money tukomba kodi the rest mero connectivity kia tukomboka abantu basendire mwenda antu sendie makutano witio the wi mwanka kwina ara meru poli ni antu keda tukomba kuona antu bonde bali wero covered by the sewerage plant kana sewer lines that we nashio ndeni ya Meru tumbe kwa gidi ya Meru yetu na Karabwega. And in that atukito kumakro tuika Meru tuika city aitu komba kwida tuingite mantu ya ruji na the waste disposal na kinyasantisho indi akajana mukana nikili baria bakunyange rujuru na njire kuya mita paipu na into bingi akiuga boroka gwadikana athugire tagada kiwatho tonto especially batwi tuli service delivery tuli mewasko itukomba kurokira changamoto nene mono tonto dai tukomba kuna unyagibune mono bwa manuka ba sewerage na rasiekeri kuna bangi botampa na the water meters bangi bakia meters kuna bangi na tukita pipesha shuma witamba bakide ya vandalism kana bakitanga pipesha tuja shuma na bangi jina kadita uketha antu baita bakainga nduju tuko 100% ukethera even your treatment facility tutekomba kwa njura kungana kuitu kuromba muntu onde urokwethena kide unyangia bwa type no eri ko kindly utigana mantu je utonto kinya itagaria leo rumba kujukua ukone ko kide vandalism mantu ja ruji kana kumantu ya kuya mita kana mantu ja kuingia nduju tukuba kuingia nduju tuku ketha kwina ikamkerine ne mono Muthuri Murioki Woro TV mutrio kangangi. Tugita mbere ni ati ntomurume wo kurobo ati kuma Kawiru gicikone bunge kia Gembe Central na Munyaka uchokera muchie moyo nyuma yawe kuragwa nkuluki ya mathaa 20 ayana. Ntomurume uri mubundi wa stima aririkana okuchelwa ni anto bate kumenyekana barabara ichiethetie customer barenda umwangwe mbere yawe kwithira akiwatotae akiaraniria na Wero TV na njira ya mwanya na ithilite atirwa ate intere chia na Rumoru kaunti ya Laikipia. Dennis Mogendie na Shikinya. Mathaa kithumba nyuma ya kwithwa arinjari ni se barabara mugwete utae Nandi Titus Benson arekiritwe na gucoka kwao Kawiru na gutwathira uri gisangasa kirari kuma kugwatwo mushine mawa na muthie ne bamutanterese na Rumoru na Nyuki ndari mawa ara 45 ndeteta kuthikiriria mama witwa Mwendo case na kwayira muntu mwe yambita ntamenya nu ambore no unaitwa Titus Stima ndamwira ndio ambira unaitwa na mzee anaitwa Karethi wakitoka Kipkona ndamuria ni Karethi ama ni Kaethia ambira ndio ni Kaethia ambira ale uko tuwan tutumone tuwe taturio kinya koti wa ntomwasia ndamuri nari kware ambira tu na meako police anaweza kuwa wako na mkubwa hapo na ndio kinya kwa police ile ndethe ngari aina ya Subaru na rera ndemu ndonere Subaru era nontunira tuona TV ne oni ndererio stoka na kendo tani back orora ari nyume ko orora mbere tinkwenda kono ingwetu ikaethia noe oraritire pisto ambera usinjaribu aro mbere usinjaribu nire ora no orari mbere kono nyawe no arita pisto ile ndaukumira ngari ne bansafirisha beta oni ba ndio bauria kwani simbuki hapa maua bambera wameambiwa wanisafirishe nile turaumira kuma maua bantu na thimo boria toyeta turio kinya antukweta wankubu nile barawatire muthako nginkubu na basoka ile batigiririe ondane thimo no ntibare bantu na thimo bandane thimo bambera ringira antu benu obere okwato ile mweshimiwa kile araringire thimo amburia na teko karinda mweleza amburi nore ari ombera ndebathanie thimo bari noe barea wekorea kwa noe na thimo nili aratumire message abera mimi ni mbunge huyo kijana na ninataka kujua mahali anapelekwa kumau ile bantu ne thimo renge boria
ba twara tumame ngari-inĩ twamama ngari-inĩ twĩna mũthako ũngĩ twaĩta tũrĩ ũkinyara gwĩtwa Ndarumoro ntegũmea na bandaivatĩre kuma Nkũbũ kenda tũtũrĩa Ndarumoro twĩta tũtũrĩa Ndarumoro nĩrĩo baranchu bayũkirie thimũ ekwa bambĩra tujamalizana na wewe bayũkia thimũ na bacoka bayũkia mbeca ciakwa iria ndĩrarĩ acio kĩondo nĩ mbeca 30,000 na kuma ũrũ bambĩra suka wende ndio tinoka ngari-inĩ ndĩwĩta ndio tiwa ndomia njĩra-inĩ no ntũindathwana cibonkwethia indare stranded ndio tiwa ndomia njĩra-inĩ bewĩta around 50 meters ndona ngari ĩyĩte rĩngĩ reverse irio ndererie kũmatũka ndauma kuma Nanyuki ndukuma Ndarumoro mwanka ndakinya Nanyuki na Mauru nĩrĩo ndĩronere muntu wondipulecera thimũ na mpaka laini ondipulecera laini na mpaka thimũ. Dennis Mugendi, Weru TV, ntũrĩ nĩ akawiru wandi nĩ athirũjine Igembe Central, kaunti ya Meru. Akariba chuka barani ya watimbaroba mubunge wa gĩcigo bunge kĩu gĩtonga Murugaraiba menereti ura wari munini wa Vice Chancellor Professor Erastus Njoka baimolota na maiti ya kweria wakarietwo aria Murugarantaka akariba na muthuro iboretie Njoka wita ya na thiri baechietia wita mbere kuwata mbaru Murugara baile baiba kwirikana ocho aitikio ngavana 2027 ya bratotarirwe mwandiki wetu Antheto Martin Mugambi. Gĩkĩ gĩkundi gĩa Kariba gĩcigo mbunge gĩa Chukegamba ng'ombe barana gwatimbaru ba mũbunge wa gĩcigo mbunge kĩa Tharaka gĩtonga Murugara mũthenya we munthi baumĩte kuma kũthi kwithũkĩra mũcia cha Professor Erastus Njoka bakiugaga no kũrĩ antũ kenda bathi gũcenga Murugara. Aliraxi ni atige kuthie gukombora antu na unja akimaretaga guku masema mugwatie gu campaign ire no tende ya campaign mburo kinika tukwira Professor Njoka atiri tafadhali stop misusing your people ko batiri kwigwa nthoni muno thaire muntu akuma Tharaka agaca kulumania irio au agaca kulumia neighbor waku irio rugitoni. Kariba bana muthuro bariuga Professor Njoka nwawe akomborete ya thingati bake kiumia kithuru kenda bathi kugeria na komeneria gitonga Murugara ati wabunka bonthe ibakurwira giti kia ngavana wa kaunti ya Tharaka nithi mwanka wa 2027 ni muntu toni ogwetwa Njoka nuntu ntana mwana nkinya moinga ocienu na metho kuna mwanelete kaireni akirugira ntu mbembe ira igwikirwa ndamuni akera ntu mare niyo nalega ugani ukurwa kwote kinyetiere kuringa muma ogu ni tukumumenya Njoka ni tukukumenya na ni tukuici na ni makaga ni Njoka kila kimakagia kia Njoka katumanaga ni menda kuga mauntu ma Njoka tu iyo tutena imani negwe na we utekeciri giti kia ngavana ni bumuna university bakiongera bariuga gitonga Murugara nwagwo baririkanaga na kubaretera gya kuria mona kwithurwa kuri na yura rinene na kogu Professor Njoka na bateri gukira nonto gutire gyake bona kogu tekeciri bulura twala Tharaka Nyamwila county Nyamwila university ni buga twala na ni menda kwira antu metu ni menda kumwira shoswale ndumo augaga nkelo le na minu kigitao ekienjwa ngelo la minu kigitao na muno ndo kama kuthukia Njoka muntu gwetwa Murugara metelele mone kula iria Murugara kaigwa na cio. Professor Njoka ni ati gutumira mbeca kuthukiria gitonga Murugara mweshimiwa wetu rietwa mbeca inu ni atumire kugulira antu maguta sukari na majani amaretere kana muga antu meto ne turaugire tukaribishe gitonga Murugara Karingani na Tharakani thionthe na ukegwa ne irio inu Murugara anoria timukinye ne irio inu Akaringani na Tharakani thini ya mubire nkinyege bare ari muthia barikiritie na kwira Professor Njoka gugatuika na ritajire na kare mucie na natige kwinyangiria atongoria baraba kwenda kuruta wira barutire akari wira kari ugaga miaka ya kuritaya la ritaya okolo muntu ala kola ni buga aciokaga wana na liu wana wa Njoka nonto ni mube Nyamwila ritaya ni thirikari niega nile
ne adigene kalile kali au atwike ritaya no kana tukamulengela gesa bwiri agenda gesa bwiri tukamulengela acha toromia tutwenga ingi nonto no abutubutite kenda tuyo natui tubota kumuma thuba wega na tutikomaka na tutigukira gitumi nawe ni wetu na ni atwekire mutori wetu gutishia mbandi na cia ngoi kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Akariba kume Gembe South bongelete kayuko ukonia kiama gikero gia Kawira Mwangaza baba ingeba kionekana kithombia bamwibetete kiama ya kiama kianto bamuchiba kiwa gitino thiobwantheuro ya Kenya Ankolo kibolotete Kawira Mwangazi kuria kithanga ngavana Mutuma na njira yo muruma no mwita marieto ya tebo ibakiwa boy wa kibwanthoni Marion Karugi na Daniritie na Karibano tutumira ribotie. Kwenda kwa kiama kiu ya kuokolwa. Okeyo kunoka nakyo Mero Town. Wena mete yo. Aya nakyo. Okyakono kya nakyo Nyuma ya ura wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kururia kiama kiawe kia Umoja na Maendeleo Party na utaratongeriba kiama kie mbari ya Mubeindu riu akari mwiri oyo ayembe ni basiumirite kumeneria kiama kie na kuwa batike wa Tambaru ni andi ariyo we Kawira Mwangaza mno riu kuromo karuma mutumo kirura kiama ri kiama kiu kiaku inyante kuelewane atake kari nonto kiama kiu kiaku mwana oku no ekete munini oku moto moronyo kwa no ekete tia person ukaeka murega baitu secretary ina wiketie Mero ko kwenda wikia Mero yonde tumbori Mero neronere wero kuma to kuona mutuma twethingie tutheri katuwe kiama kia Kawira Mwangaza kira awita Umoja Maendeleo Party ntukwira nikionekaneti kiama kia type eu ni United Mwangaza Party itomi ni kwithirwa General Secretary kiama ni mukuru wawe Murega Baitu munini wa Kawira and deputy ni Victor Kome Mwangaza urawe mwana wa Kawira orietie na treasurer o national na chairperson youth league ni Miriam Karwetha urawe mwarwa ina Kawira Mwangaza. Kwa hivyo kiama kiu kionania kite kiama kia kitaifa no ndo kiama kia kitaifa kithairo atongori umite kuntu mwanya mwanya kiama kiu endikuota nikamuketha ntumbori. Kwa hivyo kiama kiu kite kuonania ni kia Meru na kitiyite utethia Meru. Kawira Mwangaza kiama kiaku ikiama kia family kite kubunya kiama kia ntura kite kubunya kiama kia ward ibuo ntwe wetwa United Mwangaza Party ite kubwa biubingi ogwa manto ya maendeleo na ndi mwiri sasa wa kwithirwe na kiama kiawe ke family yake lakini buraba atire kwa kulwelia na kona uti nto amenya kubangira Meru ringi biraremero kubanga ari ngavana ati menyo to bangira Meru ringi batu gutwika twacoka iratone bya Kawira bya kuea wa mandi buti na miringiti watu tutechoka au na kiama kiu yake slogan yake no miringiti ira sikamwira bwithairia nto ubera no bokolea na imbecha withairo ikira nyanto wibaringara thimu be wikira mbecha kuma na county ni wingi kande kwire ndio no bati witikiria na gwathura kinyiku ire ko kairika ukario kimenya mutuma nto ethinge no ngavana oku na no ngavana Meru county yonthe nyentumburi waku no ngavana okuo ni arakinya bonanitie muthuro yu munene ywa Kawira wita na mbere kumeneria ngavana Mutuma na kumuria na areke na maruru ya kuritwetene bakiwa thai Meru nitite boya otongerene bwa ngavana Mutuma na ati Kawira na muatire nthoni ndakuri wata na Mutuma inge kuru ikuwa sema si alende ye kuru ya ito bwana ito to angona Kawira iwate na Mutuma na iwate na Mutuma kabisa na Mutuma tekira karirite kai Meru county nera twaringa kuri twatrima mbise Mutuma ne Kawira ayete ikatibane ewe tekeria Mutuma dire hengavana nanto korema Meru no mwanka Mutuma yo kingare Kawira toko dani ngare wete Meru county wanjereri kuorwanero takinya niri Warwa sniper. Tole tona ngare no tore wete to danyiri to dira tuende. Kato kwenda ngare to atore ngare na modela.
mutuma kumwetha wale prisoni mutuma taka abungi oro wanete prisoni mutuma wale prisoni kengwe yanyaru wale no to kuthomethia na to abaende prisoni no ngabana keke mwamero ko wana bonza batuma ngwene beta keke kwera mutuma prisoni na sio metia gathoma miaka agathire form 4 aeta course yake mutuma ina barani ende ngawera owe kamurungu autumere kwera mutuma prisoni eyo totongeria ora bwana ba Israeli kawera bato no toreretie kamoito no ndo basi naipa atorevia kamoito no ndo basi naipa mungu no na areria ara uwa kasi naipa atazi kwa wenga banomeo ndo twetete kuthika sinaipa to nanga banonge kawera nteto cia kwatha mero rokera buru ona bainyo anyo kwa da wono itambwa no endine onto kubwithia manto ake musio kurio tura wi ya kubwithia na meago thia antu batendete mutuma kwao yokuo ubaririe katukwenda kura no angirwe na ria na depression ciaku mucie na turenda kwira antu bonde bara bakwenda kwithira bakia miru thina turenda obera babu tubulweletie na metho yo ya ile na tu na mutumea na koyana Nikiripotera Weru TV kumembe Bitao Marion Karugi wa Kinyua. Iboya Marion Karugi no ntobwari boti uri kana kiuria geto ntukweru ari twekuria maoni yaku yari kwigururia gie wongile kubwa makareka yo watani utendi urone ya Kenya. Maoni yaku yari kwigururia gie wongile kubwa makareka ya watani bwa utendi urone ya Kenya. Rikana kwithira ukiaraniria batu okulokira namba yetu SMS ireti na mari buru ni 23578 kaninya Facebook page yetu ya Weru TV na ngatiri nkwithira nkithoma ntomerie ku akariba kumantere chirinde kumanto ambwe baishumiretie kumeneria wa kibomberandi ya weti na mbere bakionekana kwithira bakiolote MCA wanterio ikiraba kuwa kumaringirwa kura ataithira kiringithia barabara cia kumantere no yo matheteithirite ya gyokunya ni akariba kumantere cia Ntomburi na itucokerete na riboti nyuma ya kaita ati kuraya kugeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tokarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Ore mwarimu askari muritungugio thirikari nene kana ya county tukureterete super mapato loan irene uteithio bwaku kuma kire yetu sako kukurukira payslip yaku ukaewa mainde kumije shares ciaku na utiwitwa guarantors kana security kare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja no ugwate super mapato loan ori okwenda no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri nitutithagia kinya buy off kuma kuonge riongera rwangirwa yetu sako akuwi nawe uciandikithia no ringithimo kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako, no collateral, no guarantors, just possibilities. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira aritwa ukienda kuringa ndari tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences gugia undagitari yambairie na gushwa program ero kunganira na no mienda
imanto jamikarire gatigati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na bogitumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo gitumi twaeroke wagia college ria njega buru gitarone kia Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Moxi Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi ya kuna maguri ja mega. Turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro. Yontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198. Bwinthe ipo kwa tiogeni. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweja gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. She nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengi na katho cia mwanya muno ikwithira wetete ambere na kurumira ndeto cieto cia weru thaa 3:30 ankithoma ntumirira ciomba kwithia cieto kinyila methene to ya ndeto kumane na kiuria gieto kira tukurite ntukeru ariki wokuwa chama cha Meru kitakuwa pamoja vyote lakini sio UMP ya Kawira ni Ongiari wa
watu wa Mount Kenya ukumbuka siku ambayo walikuwa wamepiga kura, kwa hivyo watu wakue tukethira tugita mbere na kuthoma ntumiri cia kwita na mbere na kwaraniria na batwe. Tugita mbere ni atia kariba kumantere chirinde kumanto amboi ibokete matheta ni oti wa nyuma kiwit na mbere bakionekana kolota bonene MCA wa bataririte kuria kwanira kwo ibarabara ya kumakira ma weterinde lobwa ikiraba kwathira itaringithwa kuma MCA wa yukiotongeria noyo matheta yonekete kwarirwa ni akariba kumantere cia ntumburi ntere cia iriga gakimutegi gatumenyithie shona njira ikinyanirite. Akariba mairinane kirwa na ariba gukaiguteyanirwa kwao na atongoria ba kaunti ya Meru muno ari MCA wa makena Murogocho na muno bakiweta njira cia matura kuthukanga na kurema gukurukirika bakiuga itano riringithwa ne karikari akieba no mthi akariba babaratimithikite gukamata mwirwa mwendo wao no ntungari tikio no gukurukira thirikari twathure muntu moja MCA gwatuika keja tuthire no njira no ntuthina yetu tutenjira janarua twina thina nene na inya sana no ntuba kwethura kurumo cietu ututigite na kuringana na ari kajira ne kara turi meguru ake utengare omba kuma boga ititetie waitia boruguru kuyonjere gwete kathirira twachoka twaria na atori ba wendi bobwega atori ba twa miunda na ya tomba ukurukiria mwireo itukurukiritie kiria atori mbuga miunda we antu o batano netwira kurukiria ni nekeja kwethwa ikuraurite tutbandita tutengi omba ukurukia mwireo kurethwa kwina thina tinga no muchungu wale wa mbuga turengi omba kwaria no ethira arengi omba utwigwa agatwikira mwire ndegene agatuburukiria no nturi gute muntu renge toria na kuma 2012 ntarara mboneta njira je NGO na ikyo gutuma wona na miguru emerito no ntweke yakothwa ne njawa gwengwa wakujira otego kona njira je ne njawa na ingwete kyo kujirite moko ja uma njira je tangana kwinjwa kwa twita atongeria beto anene bathirikari beja kinyo twitira njira ibaregere barabara ici ukona ikinyi naja tugukinya naja nira ng'ombe mbuga cia kurukaira tene icio ciatigirwe cie barabara kumanisha batu tutena barabara kinye emwe ire tomba kuga ni twitagira barabara eji ukona aja tuli ibarabara eji lakini nyokorwa yitite na otiuga no nto yongwa itikumira ikinya ni rodiera to bati gweta nio na ndenge itiku kinya barabara eu na ina ru muyonero ku mondo eju witite urukire atwamuita mwanga kuma barabara na njara mwanga kumukinya tuto murukia ikiriro ta giki kia barabara kuthukanga kiri na karibe rindia Ntwamboi Igembe North baraba kuga nkinya bo MCA Frederick Mburugwa batayanirie ta mundu akirumi njira cia itikogendereka barabara yetu ni usuni muno kuthakwa na barabara ekario no nto ogakolelia the last regime eyare yetonga barabara yenjawa barabara ngari sena mirao na tutona thine tonete mwanka thairengi antu abonigerete njara na mauro ani antu abengi muno sana kinya muntu akasu atomba kona barabara ekanomba witethua na kinyote ukamatoneta ndakwa ngono muntu ateretha kawa mwachi oria endio ntubugo boturiaritie bwa Mburugu na ne tugite muno nwe kuma ko yetike kya MCA utinjira tutamwona no tinjira tutethia no eriko icio no ntukwona nguba ite kwa ndimba kinyokilirika woni ni ngwete atribute mona kwe mukuru gwita kaunika nganya maurwa tutena maswa bigibigi na batu tuteyara wana antu amoti lamine tugena mana mauro kinyinta betu biteya wana lamine tugena man tugena mina mauro yo ntonjira isi yetu ate ya kwolele batu nkubene twitaira uko nyukolele njira ye ne bugi mbere itonga babwetha ciana njira ne bui endero mbare akariba bikiriro kyo gikinyeria atongoria baba baruthire njira no bakareta akariba bubangi ndio tukwira Mburugu atoteania muthemba yontu yu no ntu twamwete kuro yo ero ibangi no ntu bu tutukona bu tuwiria na nawe to MCA wae wetu na ntu bu turiaritie muno njira yo yetu yuma kirama ikeyerinde akiloka sukuru elobwe kawata isukuru akekeula webi njira to wataletheti antu ba sukuru ijere na mwanka thaito tumba kuona waira mutongeria Mburugu uri wantu bonthe reka kwira kinya twinyelegete twonga twe bantu amboje munene yetu turigane ebela toroene woge yothuritere antu ngoitwa kuringire kura katukwenda kura mwanka thai
koke yo tutethia cinya tutwina haki ne haki tutuwitia ate atuguromba twakarira teka twaringire MC Marogoco inare ne utukuria o bure uri ndikiri na ate athithaia oi tukuromba buru MC ari na tuthikire igwe turi ba mairinane na twi bawe na ituitere ngugi no tuitwa muringire kura ibwega na mama tukona turikana utero barabara no barabara tu ni nduku na ndikuonania batinya kiumaro kiongo utinale twajira mudene beitha munatu atikirwa na kethe nyanga ije kulete murino ngaturinge kire ituro na ndi batu ni othe ne atyo nene gontu guko kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Mulamiri wa Ritingo Bisine Bwangavana kaunti ya Meru Daktari Julius Bijewe na tarireti mibango ya thirikari kuriokia rwangirwa kurwana na mionki. Bijewe na ithulete nyakethira kaunti ya Meru ina ngari kumichia koria mionki ni yeliaki kurita ngwe awete ndene ya mweri jomwe yuejete ngari ikethire kiambiriria kurita ngwe. Ini kubanganiretie riboti. Mulwamiri wa Ritingwe kaunti ya Meru Julius Bijewe nekete ya Meru werone aitariria ngari cia koria monki cia thirikari kaunti ya Meru cionthe ciethera cire 10 endu yele akicho ciethirite ikirita ngwe. Itukwenda Meru bamenye ati kaunti ya Meru mashini cionthe cia monki iri kamataga ruji rokoria na iri kamataga Ritingo gibetu kenda bomba gwitana rakwe na thine monki ciothe iri ngari ni 10. Lakini ona ile 10 ni jere akicithite ikirita ngugi tonto bo inyanya chile de sima garage imwe cietre 2023 inge 2018 kuinginya chino kumaregita local authorities imwe chia kukangire maguru na itene nyam engines kanenya gearbox. Bijewe ariwa nende thirikari ya Meru kulukira ngavana Mutumantu Ethinge nonete ibwe ya ibwethu ibo kenda chikombo tungatira kariba Meru akiongela ngari ithatu ikethira cie tayari mbere mweri twetete yuthira. There are very elaborate report iria amtu Meru bakera bakiona very clear elaborate report you get the mantu ya fleet management na including ngari chetu che monki. Na tontobo governor on very clearly that no more kama machines chimbe kudiri kidonde kwa kenda chimba kusagwa ntupa Meru. Tontobo kwenda kuga clearly that machine that ikethe ili operational in 3 weeks time kenda twalingana nere ngimwe chimba kwa inya mbere end of next month ila tumbete kuomba kudhani kumanara ngaraje Syria. Nongelete ati ngavana Mutumantu Ethinge arira ari munini wa ngavana na rombete ngari cia koria monki ithano amwe na ngari yo kamatachi ayo ambulance kuma Britain enduita etikero kuma kaunti ya Meru ntobo atomire iraeta kaunti inge akiwa bena mibango yochwa inge. Gavana ali deputy governor na rombete machines cia koria monki kuma Britain machine ithano amwe na ambulance lakini maajabu